Salawat yang lain. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي Nova Bu, jadinya bukan, alhamdulillah mentong dalam taraf normal bukan, cuman perlu istirahat total Bu. Nah, memang menyodit dia kan naurung kain tamong dalam ruangan Bu, bersabar baca Bu kan. Insyaallah menyalurkan angka-angka indikator mentong daya tahan mentong biar oksigen di penormal semangat dengan alat kan. Jadi insyaallah Bu tidak dalam status parah, tidak dalam status parah. Jadi cuman beristirahat total Bu, menyojit pegang Pak Dokter pakai beberapa alat kan, pampers kan, ikhlas Bu, tolong ikuti protokol kan, insyaallah belum akut lah.